Tafakari kwanza kabla hujafanya maamuzi. Usitazame faida, kumbuka kuna hasara. Mamu Studio. Wenekere story na ujumbe wa kusisimua. Mwana Maria degereka gahangelilaha liita na ng'ombe wa maskini Hazai. Kabla hujafanya kitu, tafakari kwanza. Wiboje faida ni hasara, utizolo la faida do bebe. Hey, ng'ombe maskini Hazai bakaya abana kale toka kwikwa. Lelo nafunya story ya mayomo unidegereka kibagosha. Ng'ombe maskini Hazai bakaya abana kale toka kwikwa. Lelo nafunya story ya mayomo. Wikaraga ko jijitana kwa Jabo kandwe makanza kene ole otorwa wale abokwiye. Wikaraga ko jijitana kwa Jabo kandwe makanza kene ole otorwa wale abokwiye. Onisimulia story kono lelila oya kamana wa Maria baba nikegereka ke. Onisimulia story kono lelila oya kamana wa Maria baba nikegereka ke. Unene na byaro wakonja kanzu none okabere imbyalo mayo cholema tokerera babere. Amaisha gise kale kanyabe echikono chale chiteo, lakini Mungu nina kasula ichende kawiza. Nakasoma soma no imale saba pisa baronja moya nalekane no kusoma nakabeche kaya nikakaya chale chiteo. Ubaba akazunya uya mambo kako shule na nekerezu naone. Bakikwere chama ng'ombe 45 nakabona kitena lechinjiwa no ulema, lakini bonilemba uyomba chinge karama ikiwa banasomaga umukike no ulemba. Angeakaya oshika kubukwingwa furaha endelea na Mungu wa mbele jao byala bana bamabasa iye. Ikongoshi okwe ole nangani oma ng'ombe koko mzefu utolero simula kina waliza uti mwishimba okaya. kweli ng'ombe wa maskini Hazai umwanike opuna kumaluho hange niki okwiwa mang'ombe minge uloje kaya mama ababyaji na bajimala. Owero dushoka kugonkwano goko abagonkwano nabo omwetira gitendo jabubi tekeleka kawigwe mwene kere shabiki kurumo yokutena pora babo kwingwa bobecha ya minara. Ikongoshi okwe okaya kao haya atore nanzuno okwe akagema nulu koko toroka oshike kaya upejiwa. Ababyaji jikoro buyomba tomara tokweta kinega bunshosha. Abo kwingwa kikalabo mateso uligoli tashina galitura. Agashauri wajifunge jizazi oya gamona kakushira twamakoye. Akawaza mpaka nose usebya ubona babulake pya kaya. Lushiko lumo balina wiyambirija agaturwa zamu yakozuka. Utora masumu mjiri walilengo lyakwa babulaka bano. Akabuka ubafata bana bakwe kwitema balanganaga. Kashina kabichengera ganzira uruhalenga boyi baleshika. Ulubaleshika nabo batuwaga nakwanja kubonja twechirewa. Ijo chikenderea yale chiriyo yale nsipa pya bana bakakaya. Ijo chikenderea yale chiriyo
maskini hazai bagaya abana kale tukapigwa lelo nafunya story ya mayomo ngomba maskini hazai bagaya abana kale tukapigwa lelo nafunya story ya mayomo oipande ke mana rore yake kingombe wa maskini hazai umwe yake itageki urunuba bulaga byikaya ini yeye nakusaka nene nabana bane awini wanza muyakosuka abange bajaga kwishamba utola sumu abana bakwe bali bakalanka nandama yobidi wabafata bitema kusudi wize abinejire wejando sumu kashibichenga kahanzira abo ibalingela baleshoke kaya umwene nareja urubalishoka banja kulyejirewa kasheja sumu mamokwe boka yabana eri songo lyako chero bana yonzidia wanja ko yabukado nale natolaga sumu mjirewa na wabulaga ba muno aho yomba shiniko ejo jikansanga amakanza yona le yomba shiniki ale mjela